about the biblical term, the day of Christ. So tuđane oto biblijsko termin odive Christesr, odive oto Mesija. A dava takođe pisime odive otomaro Gospod Mesija Ješua. A dava termin vačerio ti blagoslovi me nada, a ver termin te vačera dava isto stvaro, a dava je uznesenje. Ano Novi Zavet, šou puti, a kava ponovini pekja fraza odive Christesro, odive Gospodesoro, oto Mesija Ješua, šou puti ponovini pe. Butmanuša, on više džanen a ver izraz, a dava izraz odive Gospodesoro. Odive Gospodesoro često pojavini pejanu Stari Zavet, ali samo jekvarano Novi Zavet. So značini da šou puti više odive Christesoro pojavini pe, a soj odive Christesoro, a davajka do Mesija kavel, oto nebo i kače delamen upre oto akava sveto, jer amen kova zauvek ole. A ovka će rela dava pre nego odive Gospodesoro. Odive Gospodesoro, odive kote kavel edevlesiri osuda, kote kačorel pli holi hemikazna upro sveto. Shvatin da odive Mesijasoro već odredime vernikonenđe kolaka preminen o evanđelje, a odive Gospodesoro zako neverna kolaka preminen devleseri osuda hemleseri holi. I adavana tromaš te koristi na zajedno. Nekozom stihija ka podelinav tuja i kalti Biblija i dik mancar, ani dujto solunjanima o dujto šero. Dujto solunjanima, dujto šero. On o solunjanja pisinena je Pavlese u vezi nesave brige kolaj solen i pučenle oti lengri vera, lengro strah, da nešto narazuminđe oto uznesenje, da on nashvatinđe dava ili na veruinđe kovasova janena, ili da hinele nedostojna i zbog kontekst on hinele i progonime, ali šukar vest oni progonime zbog pumari vera na iskusinene devlesri holi i jednostavno zbunime. A o Pavle, ano akava deo, ani dujto solunjanima, ano dujto šero, ovo mangjela ponovo ko redote čuvel oko vas oveć otkrivinđalenđe, a davaj da on napromašinđe, jer nesavo događaj kova neka se problematično, ali i si događaje kola morate desinempe premalo Pavle pre nego so desinipe o uznesenje ili blagoslovi me nada. Kad dikaja, ano akava stih koleste ka fokusiri namen za trenutak, od dujto poglavlje, ani dujto solunjanima, ano dujto stih, me koristi nava grčko tekst, kova većinipe textus receptus, i ov koristini grčko manuskript za kova me veruj nava najbolje. Ov delamen najbolje primer oko lestar soj originalno tekst pisime oto sveta manušakola ispuni me sa duhom svetim te pisinen olile devlesor. I sija ver grčko Novi Zavet kova većini penesli alen i si razlikama škarolende tudi keda o textus receptus čuvela zajedno oto sa manuskriptija kola hinele tad dostupna najbolje grčko tekst, ali onesli alen i solejek aver objekat o mangelate čuvela ni pli verzija, zapravo dujmo manušadva onesli hemo alen, ano lengro grčko manuskript on manglete čuven o glavna čitanja je da lese uvek je da vea konesavo deo soj sole alternativa o nesli alenska čuveni razlika mangleto ven različita, a da lese so lengro cilj na hinele te čeren najbolje grčko Novi Zavet nego te mothoven i bari razlika
Maškaro manuskripte hem so o textus receptus hinele. Je dva valjanite džana je vdje tragično so budžene, ano neve prevodija koristinena više o to nesli alen lengere prevodija angleder nego teleno textus receptus. Iako i situmen King James prevod, ovka sledini oko vasojo textus receptus. Vačeri odive Hristesor, ali ako ne ve prevodija čitinena kola pratinena onesli alen onda kapisini odive gospodesoro. A katej baro primer so se me više mangava textus receptus, jer diken mancar ani duito solunja esulunja nenđe, ano duito šero. Diken sopi sine kate, o Pavle odgovorini. Ovdela odgovor za kilengri briga o to solunjanja, da nešto propustinđe, da na ne verna, dostojna, da pravilno naveruinđe i da le se patinena zbog odive gospodesor. Ali obhenela na ne dva slučaj, nego morate razuminen da odive Hristesoro na desinđape pana dva uznesenje. O prvo stih dujto šero, dujto solunja nenđe. Penela a ili ali, a dvaj oto kontrast od sodikaje oto prvo šero. Vačeri, ano prvo šero oto devlesori holi, je to sud, ali ano kontrasta da lese penela ali, so ti čini pe i a dva praljalen, a kad te pomini, vačeri znači oto vernici. Penela tu men praljalen oto dive oto mesija radini pe znači za koverna, kolaje ano devel, ano mesija Ješua. Penela praljalen molinava tumen, so ti čini pe oto aviba amare gospodesoro Ješuasoro. Znači o aviba amare gospodesoro morate postavi na pitanja savo aviba. Da li pričina je to dujto aviba kova desini pe ko krao to divede vlesoro ili vače raja od ti blagoslovi me nada o to uznesenje od dive Hristesoro. Ako nastavi najete čitina, bud jasno postanini amđe. Hajdete čitina opravo stih. Praljalen molinava tumen so ti čini pe o to aviba mare gospodesoro Isuse Hristesoro. I kad te ovela jasno, i znači vačeri olenđe, i amaro čediba, aj praljengro i penjengro, uzalo leste, a kad te interesantno, jer uznesenje kado Mesija huljela od to nebo, ovi ano nebo pana, i to glaso je trubakore i šofar, Amena rakaja da omule ano Mesija kušten, amen care kolađi vde pana hinjamkova čedi mekoro leste. Penelo lafi kaj ov i amen kao vaza uvek. Morate džana da okola mule ano Mesija oni već lengi duše devlea, ali i svrha od to kva uznesenje, saro Pavle su penelan i prvo Korinčanima de šupan što šero, jekio ti svrha da bi sa o vernici dobinena nevo telo, proslavi ime telo o to carstvo. Tako da okolaso i muleano Mesija lengere, telja ano groba ali lengere duše o to momenti kad mule oni Mesijaja i kao vel za sa o telo, za vernici, za sao vreme, on ka preminen, a da va momenti ko uznesenje, a dva telo o to carstvo, kovana negviše korumpirime, to jest naka iščeznini, naka merel, nego kovel večno, besmrtno. Jedale se penela. I amaro čediba uzalo leste, a kanaka di kao dujto stig penela. Jer je kavaj sa svrhom. Ma muken loke, teo ven zbunime sigate. Ili loke. Ma dozvoljena da va kroz sona kena, kava progonstvo, patnje, teškoća, ma dozvoljena da va te cideltumen, te zbuninitumen, o misliba koristini lafi o to misliba. O Pavle si kajlen istine i o penela
Mádva progonstvo, ko bilo savo način te potresinentu maro pogledu, kvaso si kavde i njen i istina ko te i njenle čerde učenici, ili ma oven uznemiri me, sostar. O Pavle, kad te zbog inspiracije Duha Svetoga, penela ma oven potresi meotije dija doktrina, ma oven uznemiri me, čak i nekozom stvari avajte desinipe, kroz duh, penela akavaj duhovno manifestacija, na neophodno Duh Sveti, nekad šajto ven o nečista duhovje. Mateo ven uznemiri me ni sa proroštvija, ni lafencar, ni lilea, čak i dava lil šajto kao amendar bičaldoto apostolje. Čak i da amen pisin džamle, ako dikena maroa navate, ma dozvolinen te promenini oko vaso si kavdehinjen, mate potresinitumen te uznemirinitumen, jer sada vana ne tačno, ako promenini oko vao Pavlesova čerđa i opisini, diken ko krao oto dujto stih. Zbog adava, ili adavava čerindoj da odive, ako i si tu nevo, prevod, ko vabaziri meo to nesli alen, kapisini da odive gospodesoro već alo, al dvana ne džahar. Amen vačeraja akate otovernici kola čedime zalo mesija, akavana desinipe ko dujto dolazak, akavana desinipe ko krao oto dive gospodesoro, dive e gospodesoro, na amen da će damen koroleste, nego ov i kalipi holi, emanušenđe, akateo kontekst na nedava, ako dikeo textus receptus, na penela odive gospodesoro, penela dava, bud bolje termin, odive Hristesoro, a da teva anite ova te razumina sa vi Biblije čitinaja, koja je razvime o to najbolje manuskript, jer ako koristinaje dijako ja o to textus receptus, a teka pisinik palomlo mišljenje bolje tekst. Bolje prilika tebi popašeo prevodovela. Je da leseo Pavle penela, što se tiče da lestar kad odive mesijasoro veća lo, ma muke nika se te hovajtume penela, jer nisi nesave stvari kola vajnte desinempe, kag pričina da lestara ver puti, alo kovaso mangavate dikava dvaj aver panč thana kote akava termin odive Hristesoro ili odive e gospodesoro mesijasoro ješuasoro kote vačeri naznačini o dan gospodnji odive gospodesoro je da lese kad i kani prvo Korinčanima, ani prvo je Korinčanenđe, ano prvo šero diken mancar ov toto stih. Penela kate i o Pavle pisinje verniko nenđe. I mangelate vačerem dže nešto šukar. Kad god vačerio to dive e Hristesro dva i šukar vest. Jer kad vačeraja o to dive e gospodesor na ne šukar vest. Jer atejo sudo hemi holije de vlesiri čordio proneverna. Pisinijano ov toto stih ano prvo lile Korinčanenđe. Ov džio kraj kao čvrstini tumen. Nesave Biblije razuminen penela te utvrdini tumen ili ka potvrdini tumen, a džarso ka učvrstini tumen, te oven bizimana džio krao. Ov ka potvrdini tumen, održini tumen, sa džio krao. A to savo krao prečinaja. Oto krao e kanđirjakoro doba, a savo događaj kanela dava krao, o odgovori o uznesenje, a dija blagoslovi me nada, odive mesijasoro, i a teva čeri da ovka održina mensar, pa pisini bizimana. Bizimana, a da vas značini bizo, bilo sa vi mrlja, i kačerela dava kad, kodive oto amaro Gospod Isus Hrist, a kad te je obećanje da ovka održini ka potvrdini amen, te bi ova bizimana
kodive oto amaro Gospod Isus Hrist. Jek načina kvate objasninipe, a menka dobina nevo telo. Sar šajte održinamen, pa mena dva dive ka primina nevo telo je dvako vel savršeno nevo telo. Nevo telo oto carstvo je devlesro kova naštite ovel korumpiri me. Hajde a ver stihtidi kako vava čerio to isto dive, diken mancarki dujto. Ko dujto lil e korinčanenđe, a prvo stih. Prvo šero, dujto lil, prvo šero de šuštarto stih. A kateva čeri, sar on kao ven i soka čerenkova da vadi ve slavno je mesijasro. Te šuštarto stih. Sar so hem već haljilenamen, hem a kateva čerija da lestar da o korinčanja u stvari džanen da o Pavle hem ostala apostoljale grđolenki vera. I on džanen da je dva šukar stvaralo Pavle penela tu men već haljiljena dva džanena dva delimično, tu men kao vel poviše zahvalnost zboga menđe, a kana samoj delimično. Jer na džanen ani celina soka priminen. Jer a kava evanđelje kova lenđe ando, oto Pavlehem oto avera apostolja i ophenela, amen hi njama dalana kaste tumen ka hvalinen tumen. Ka ponosinen tumen amen sarhem amen ponosinamen tumen car. A dva značini, o Pavle isto ophenela, amen ka slavina je devle, zbog tumenđe, jer tumen amaro delohinjen, amen tumenđe butičerđam i sada va kao vel ke isplatinipe, kad ka nešto su kade sinipe, ali diken sopisini ano de šuštarto stih, penela sada vako vel kodive amare gospodesoro e Isusesoro, a davaj odive e gospodesoro e Isusesoro. Pa sostrava čeri, ponovo a teva čeri da sa reka hvali nempe, koven zahvalna ka slavinene devle, jeka vrese sose, zbog od vas ode sinđape, a sa vode sinđape, pobeda, oslobođenje, a dva nevo telo carstva, kova savršeno čerdo za celo večnost, naštito velkorumpirime, naštite puranđul, nego i savršeno, za večno carstvo je devlesoro. A da lese, oni bathale, i on karado i nempe, ano da vadi ve emesijasro. Hajde te rikapa na jektan, ko te penela, ano e Filipljanenđe olil, i manca dikjen ako mangena, ano šero prvo, a o stih šot. A će sophenela kate pa na jek šukar poruka od tinada. Prvo šerot o Filipljanima, a o šovto stih. U veri mehinjum oto akava. Pa oto sostara kava penela. Pa oko vaso već vačerđa, ako početak pričini, oto dive emesijasoro. Kad ka primina da va nevo telo, dva savršeno telo, ko vako vel ano carstveno stanje za celo večnost. Penela u verime njumo to devel, da okova, a dvaju devel, kova započinđate čerela na tumende, o šukar delo, ovka do vršinje dava, džiko dive, džikad, a dava značenje do devela radine na mende, kanela dava zrelost, kanela dava devleseri pravedno promjena na maro životi, ali dava naka desinipe džigo konačno zaključak, džio krao, sađiko te na, džiko dive, kado Hrist Isus kavel. I dava paleva čerio to dive Hristesoro, ano dava stanje savršenstva o to carstvo,
I isto džehar, ano dešto stih penela, ano prvo šeroto Filipljanima, te šaj, te, ili adva lafi za kisvrha, ad tejnjam spasime zbog isvrha, te šaj prosudinen, to ven svedoci oto šukar, sar te šajte oven čista, sarka ova svedoci oto dla šukar stvarja, penela da bi tu men ovena čista, hem bizimana za kodive kad, za kodive e Hristesoro. Emara Hristo, to jest kodive e Mesijasoro. A teva čeri da men hinjam pripremi me bizimana savršena kad na kodive e gospodesor, nego kodive e Hristesor e Mesijasor. Hajde pa na jekte di ka, ano dujto šero ko Filipljanima džanen i ano dešušovto stih vačerija kalalafija. Zorale o Pavle vačerje kate sa pouzdanje, sa eksigurnost i ov vačeri. I vačerije Filipljanenđe. Ov osiguriln, ovi sigurno, zorale i čerindoj olafi e dživdipnasoro. Sose, te šajpuno sinalman. Ov raduinipe, ov slavinije devle, oj sole pravedno hvaliba. Sose, jer onka iskusi nenadava, onko vem promeni me slavno, on te i čerempe o prolafi oto dživdipe, i čerena olafi e dživdipnasoro, o evanđelje, te šajpuno sinalman, kad, kedo Pavle di kjela soka desini pe kad, a kateva čeri, kodive e Hristesoro. I a kateva čeri, sar ov prastala radini trudinipe advana ne džabe, jer on koda vadive kodive Hristesoro, kao ven transformiši me slavno. I amen ke dikaja no stihje, amen dikaja da isije dja fraza i tragičnoj so onesli alen čuča odive gospodesoro, jer na štito veladovan, jer na slažini pesao kontekst, a dva je dive e mesijasoro, a ne dujto es solunja nenđe. A dja blagoslovi me nada, ko teko vače di mezalo mesija, pre nego so de vlesri holika o velčordi. A kalejaka završinava kava puti, sa kava izdanje oto otkrivenje kratko poruka oto dive Hristesoro, ano amaro aver izdanje kadi ka oto nesave predivna izlazija rezultača i očekivanje sa oto velamenuto uznesenje. Džitad ode velnek blagoslovjeni tu men. Pir ani poslušnost za ki istina i pokažin so adava odlično zaista ani čistota hem bizimana. Šalom, oto Izrael.